Ye pa Ghana match nkwana se Yeboah yeah obi wo ha na duane ka dem ontimi ndi aduane no tumi no anase wo hwe Ghana ye team na tumi bi eta ye kirana tumi eta ye chi se wati ase tu okay sa tumi no so e two e nkunimdie tumi ene wo nkuku tumi okay but Black Star na nkasa e wo nkofuo bi a omuwo mu a omo do omudu wa makuma mu kan ene ebo se wati ase ene ebi musu wo ha wo mum fa wo makuma kan emfa mbo okay we no asana ebe kotumi mu ne ade ne dai di kan oba ye platform so it would you know be bo na chese wa kire me de wo ye kakra asana ya bweru atumi mu me yesunsumu doctor me ye tumi wora ana edurosi okay me bo wo yesunsumu wiase ye di asem e wo hunhum wo yesunsumu wiase onim de wo ho papa me ko nsu ase wo be hu de be ko so se sunsumu doctor se ne ha be ye de we no mesro se video we be share e de ama afoforo no mso enye bia hwe we no sunsumu doctor o so bo wo sunsumu onim de ko match no wa hwe bi mo sunsumu a gba ni gba hwehwe no se no na a kire me awie gbanigba ahwehwe tumi no akire wi ye wo gbanigba ahwehwe eno no ayese aye ntuma ba e mirror say wo life in colored na ade apie so by force at once then it will happen no matter what it is nti ya tra ho okay tumi by na di Black Star che tumi papa na tumi boni eno na macho say tumi no eye mienu ye wo nkunumdie ene wo kukuodie okay so what is so shema ye nkunumdie dia na say nkuku eye both ni mienu nya di echi si de na tumi sa mienu di echi nkuku ni nkunim nya di echi nkunumdie de na ye first eno no na key players bi wo ho a omode wo mo akoma mu kan ebo ball no ye de wo mo ehye mu first dia ya fawi so what you say ene wo de wo mon qualify ye na yatuatua so wo awonim ebibi man na de o ma be shim they are not qualified to be in the team and they paid something or they know someone at somewhere and that person make a phone call ana eno do wo mo by force at once eno do wo mo hiem so wo start dia ye wie eyi ye share players na key players o ma nkunimdie wo ma fa no e hwan mo Kudus ena ayu Jordan ayu nkunimdie wo na fa say the ni player e be di nkunim so mono they have the passion and the love for the Black Star say wo mono no modu wo makoma mu fita na say into patch say without Kudus and ayu no Black Star it will be hard for us to pick but we say players other players and so on can one say komo me no man timi anchero say me no you have to understand my part I said that when they play some omo be shema so omo no they love the team with their heart and their soul say wo hu ena ebi mu so wo ha ena omo no so wo ni kwankwansa so we didn't say obi wo ha he is free minded BBC he will tell you straight up I say here to me for no utu anamo na wo ba ye ho a so ye be ya ama see na wagina gbanigba ahwehwe na wa hyebo say papa ma ba wo na so say ni na mepe eno de wan fa asidane enwo ho a bebre a wo mani hu ade enam enu bia ena obi wo ho a ye bubu no di no gudem papa anya hwe abone so nya hwe say wo hu to me no no eni bone fache ntia when your A is A india na time bia I used to advocate and me san preach kire say to say o man panyin akonwa no ana presidential ni we ne nyina we have to swear with our forefathers banigba hwehwe say no nipa no odi 2 cd down say wo but ye mfa no emfa nso bible na omode swear no paper nko awo Holy Bible emu no paper toilet paper nko a de ba wo mia e this way no Quran no pages no bibia nim kontompo nko a so what you say say me I know what I'm saying me to me wora me to me bofo ene san de nipa e de ni sigba negua say de ni sit say na na do say awoti akonwa ne so akonwa no demons na tena so anajo Inti wadwini akonya o mampanyine te demons akonya demons wo mono no mukuta akonja the spirit of demons ne wo ne papa ne bone the bonifo no wo mono no muti parliament ho no
nti se wo kura na ede wo betu so a wakoma mu you are a free minded person pe wakonwa ne fa ko so bawo o ma penyo ko bebe o tide na konya di na chi ba se akonwa de ya prescribe e wo ho no eno na forefathers atenatena so nti eno no obi ane ne spirit I say for example wo car private car you see private car is for you only wo de ma obi na otena mu a obetima akwa aba na wakase mapim obi ana bibiesi se wa wo ni mafidie saa na honhom wiase etie okay we no se ne wudi kan bo kudus bi ese kudus ka ho pe Ghana ye bedi ya fawi okay we no fire oja sofo bi or the fire oja oba be kasa afa ho fire oja ben wono wo ye me ba se wo nyina wo ye me nkwala fire oja wo tumi ben invite no na me mbone form mama ne tumi 14 fire oja kro na making enye wo sofo no se wo ye ma me ba se enye ono nko a pastors kuta mi o fire oja ya wakwada ko kiti just small boy me ma ne tumi bi e wo se wo beda ase wonim ade a wo ye me pa so se o ma ne tumi bi until from here ebe se for we Mr. Montage fire oja enfama me na so wo hwe video we ya no so drop na adwen kire fan to wo se wa ma ne tumi me ma ne gba tumi eno no chibili powers tumi ena me de ma no eno no na wodi nya adom wodi nya sika but terms and conditions na wo ka kire tumi no so what ya say wo ho wo be hu say the members will quench and they will perish wo mu nyina wo be dwane fire oja sama wo kai first match na be mu nti ye hu ni so ye nyame nipa bi so nyame be nipa na wo nyame nipa enya nyame na be wo nyame se wo bo nipa se ni suban ni nseso nyame suban ni nseso obrefu onim atiti nim nti when you are suffering is from you so what you say God said he created mankind so who said ye nyame tie ena nyame ebo ne sesuo smaller god ene na ye nyame so if you want to talk to him no talk to the wind it will go direct to him now uchemu a fire oja obeji tumi wo enye nyame tumi no de ye adwuma enye nyame tumi e fake say enye ono nko a obofo mu nyina ya bempala no ye ni wan ebisi afade na obi ndi mu nyina wo mu ya me nkwala me hwehwe wo mu Ebeneza nyina mamuma wo mu ade but they couldn't gone to the principle that they told me say what you say say woni wunni eni ena omo ba me hoso a they park their cars no omo afofa taxi no omo dia ba anya nkwala agoro na edi no me ni abiri seja nti na mashata de kokko eni tuntum no obi ni the symptoms of banigba ena ni menam no obi ni reverend obofo omo nyina ba wo opambo se omo nyina omo ya me nkwala opambo kam na wono olumaya woni kai wono wo ye hwan wonye ni pase wa tumi ben no mo ba beje wo mo beje eno no ye wo chibili powers ena wo gbanigba ahwehwe ne gbanigba ahwehwe no eno na wu ye bibia ye nka sebe tie fikura na woton a ebetumpon ebe koso se de wo pe no so what you say bibia wu ye bia it will boom na ade nti no mo bai nyamedi no mo de bai na wo hwa ade nyamedi ben so mo ka so mbe ye sofo adwuma na so obi a sebe akromfo okura tu ana mo bai ho so wo the thief na wo kwa wi ade no wo ba be pe we said ye wo kwa the person who is going to steal from him no nipa na ye wo se woda ana ye wo se wo fa tricks bi ewia no ena wo so anema ne ye wodia no se wo want to anamo ana wan sori a kromfo no be wia wo we no ye be ba ho kai sisi ano ball no ene da so ye focus e wo ball ne so o say eye kudus sunsumu no kudus obegu ne hwene mase spiritually na or wake up con football pitch ne so fire oja no ai fire oja ne kai o se ono ball no we di kai ahwe o hwe first one wo sunsumu o hwe ye no se ne na score line te no san hwe foforo still the eternity nti wasi die wasi hwan kudus enim guase be kan sisi kudus di be ba for Ghana for ye besre be twetwe nti se de ye baby jet Woboa and no maka kire how many times did I say he's lying and he's another lying when you ade awoye gbani ba hwehwe na me de man no I collected my thing me command ye na ba fie so what you say no he went terms and condition with me and one for freely was in the dim peja na nkofo ntini amanone ni bibia na ye man no nkofo so mbra no wonji sika mfiri wo munsem na wonye yie na wontina
we did all for him, but he wasn't pulling up. Okay. So, and no, dear, why he said no fatun chain, and no much said the key players when they are not among, everything will quench. So, and a ball will so a giant room easy, a bit maba draw. A bit maba some crofonu be a bit maba say Ghana be if it's on crofonu so one day, they will never sleep. When yen perceive who some be win, perceive yen win. Yeah, spiritual. It will be harder. We will win, but it will be a little bit harder. But what shall be winning? Nyamitu minti paying for other Roma, and if Baniba Kumiana metina so no one befa. But it will be harder. I know na much will say. A better maba say could do so no. Now Jane said no what they bet bad pitch and so. A better maba say Omahano, and they did something to him. Now Kuma say it will be harder for us. And now are you? So what he has here. Those people no to say are you say ne papa no sa and omudi aye ne yaka de. He is more than talented. So womono achede e na nyame su chewa dia nipa dasani entiminje just for wo beti mama ahawa ba wo su ne kwada nda bala show no kila bia wula show kila bia be wula ebe wula show se ne ye bedi nkuni yeso so ne ye bebre pese score line ne be yesen score line no e beti ma ba 1-1 e beti ma ba 2-1 e beti ma ba 0-0 dabi Osi ebedi nkunim ti e pen no say say me ka say 0-0 no say I didn't start from there maintain ho me chire say ebeti ma ba 0 no mo the extra now you are competing now you are penalties all can happen it depends on the key players that are among say okay and omusu nkofo no mo ye omo homework yi a wo mba wini eh me pa sure say me no me nka say am Ghanaian no nti am me ne wood na they adia ese fatana anade de wose wodema kaiser no wan fama na enye but empire etai chire se wonim se the world kura empire na govern ewiase nti bibia ne wa empire ntimi ye ana ntimi ndane the impossible becomes possible Send na wo kano na ye de ye pese nke ye hu se Ghana Blasters na ye waka se wan sha nkunimdie no e ba na so no wan sha o muso so bewine no ne ye ntia senti mesrew se obecheche ho ni ye dia mai den na yenye na yentimi endi nkunim yenje say no se wo hu wo mu na de don't know what eno na ma kire wo se sunsu mu wiase ye won krofo a te se me se ye nim fom me konsu ase ekodi asem ena esa wo honhom court a yetena se na ya jeje asem we ni no se na asi ana se na akwakodu na ya hwe asovo se what ya se but se pese we ni ena omukofa akonfo ni we di omunnim me to me no ya de wo me so I'm really proud nti obi wo ho a betima tro challenge amano mi wo muntimi mi wo mudi afa for mudi afa to dey kan chief na metena masese dwan nti ye pese ye wi ni a so what ya see sesi a me kasa we kura e wo se pe akoko fita e wo honom no wo mo camp na ekunu ye nwe nam no na ya to na to ya so na to hin hotel na o mo na ana bus na o mo ti na o mo be ko no ma kunu e wo bus na e ko no na o ma twa akoko ne mene na o ma ja ne wo ho wo mo kunu so a mo nsuso mo e be huri e be kwa akoti right nti a kire say ya fa wi na say akwanchira wo de ato ho no players no before mbe movie akopa akoko fita ampa akoko fita say hotel say kam wo mo ntwa ni ti ana wo mo ntwa ni ti wo mo twa ya ni ti no te sesesi ya wo ma twa na wo ma ja na akoko no be huri na wakwa akoda bonkum ya fa no na so ma anya sa wo ma anya the winning will be harder but me so bani ba hwehwe no we will support it okay say papa anya hwe a boni so nya hwe we no me call Facebook Collins or say bonsu or say liar or so chantro de wo kan won jin de o say yen tronko a yen tronko a odi agura mema nanim odi agura mema nani afra say see you by force at one and you collaborate na edi no Collins or say bonsu e die o say bonsu ade wo ye fish bonsu say bonsu de o wonsu say be ma we ni efra o we di agura me born from amanasifu onyina yeyi o so hu hwe he is not seeing na me hu hwe ne see na me hu to me hu na woni ne kasa no wo de read whatever is there read na yanka
na me ne no nkontria wo ma nwini a me mbɔ ne fom ana me mbɔ ne mom won kasa biom obi se akokɔ pa de dabi not ade nti na wan kasa won fa akokɔ ni bi na wonyem na de me ye wo ba ana wo no wo mi sa wo ko ama yen me ko ama mo se de enti sa wo gine mama se ne Ghana ye wo man de wo boa ye ni akoye ni nipa nye wo ya buwa nipa bebre but waka ne de ebetena se ebetena gba ne gba hwehwe no ye ya ho bibia ebesi bia we ne nyina just sporting na we se wo hu nti akwankyere a apie no eno na media tudwa no na se asema bawe no obi nso se all be lie still omunyina omunjini nti na ye bibi no omunjindi omo se ye ntro na wotwa nti se bibi wo ho a we no na nka waye ne kama de amen no omahu all media fans omo share both Facebook and YouTube omunyina hu se ye no kre na wo ka nti se no winning no ye de beko honhom me de betu gbanigba ahwehwe no na gbanigba ahwehwe na predict ahakura me baaye no ahakura ye kasa no okay genius be 1200 and di mechi baaye say wo ba han genius omo ne hwan mu no omo ye sunsum soldiers are omo protect me everywhere that I go and they are here right bibi mesi a me yera akọ fam na me kofie na ma kwa kwati na gbanigba oh dabi say bibi atimisi say what you say ndi e wo say wo we say wutina ho na wundi protection ana wutina ho a wuti ho na fofie abekoto ata te say the omoku kansem hunu na wo be kwa their background isn't well say na wa kansem hunu a bibi ani wa wutina ho afofie de bia wo no ye bechia no otifie na ya ka say me ma wadwu na nipa na akwa aba obehu na nipa na ayeye wasi dan wa ye we wono de bia bibi anye ndi na me che say Ghana fo no nya atwom ene ha wo mo enye saade a say Black Star no wo si they went wo si wo ko Abidjan ene wo san ko we ekofa spiritualist wo ko Nigeria ekofa Nigeria wo beji to me wo papa ho sunsumu doctor they come to me for help ene mo so ma ko ho no me nkwala wo la showfo ene wo ba wo hwe wo ene mo akwa wo aba wo ni eni obi wo ho a wo hu hwi oh Charles say you are a good man we a good man kana minim de why amano so we a good man e betu ma ba say nipa na edos wo mutu ana mo ba yo ope score lie o de ka say na wo ka say why share be 1 10 and I say 21 and I 00 no da bi we no ye pese ye hu e no na me kire wo say ye 1 and 1 20 and no na me kire wo say honhum wi ase no mimi etumi wura say what you say and I've been governed by the spirit me I know the score lines but so my no tie me omo person mucha bet omo person mucha bet enye bet na enye mo na mo see bet nye ye nka hwe mo nka hwe ye support mo support ye support it ye score line to ye person ye hu say goals no e beba first half and second half some will come first half, some will come second half. Some no how many goals ebetuma ba se mienu, ebetuma ba se miensa. Ball na kasa goals a hine be pie. Goals be pie mu. Goals be pie mu. Na ade bia e tre mienu bia se e doso. Baako ya baako, mienu ye se wo hu. Goals bebre na be I say who specific numbers e betuma ba se me bufu kura me posu gbadigba na ba se goals mpiem mpa she ma obufu because person yen she e ma obufu o pese mo she dia sesi a mema nkwala no na o ma ye we no o ma ye akukọ de ne sraka na nti definitely ye befa nti de o pese o twa bet bia wo nkotwa Ghana fawie but wo munya atwem no wo mu mame ebufuo de a o post the gbanigba ahwehwe no na de nkuku aba ye penkunimdie no problem kwejo e wo Facebook also pese wo hu say ye be qualify after Egypt match na after match we ye be qualify by be din say cap ne de ye nsan kada me pa sure ye bedru him because I think say we group stages it sure ye bedru oh ye be ko ni we go far more than far but cap ne de mu be so mu de ye be ye din eno no de ade say twa na ntwe 14 e de months you ansa na cap ne mu nsa so mu si na ntwe no so tuntum de so ne omoni amfra o mu hwehwe me pa sure ye be de cap na say twa na ntwe ba 14 Ebere say mo dey cap no e go gba fie no it will be difficult but you go far mo be ko kakra
So what you say apem saying hefa oh you want me nka no gbani ba hwehwe and na ma kire say whatever will happen no is there we have seen everything that will happen so what you say but sunsumu wi ase no enye bibia na wo say edi to dwa ifi say me no me etumi wura sebe woni wukunu anya problem ana efie say no ye nse fie ye fie yi ebetima aba say e bi abaifu e wo fie no ba ebe kire say nipa esi mesi ba ma ye ma protection say de be ya wonya wo enwi ana won say wo ba ye ka say de pastors no kontompofuo no eye na o ma ka say wona na o grandfather obi wo hokura e bi kura kontompo na wa ba ba yi sikan yim na ada ne nsem say so on and so forth. Integrity, what is there? Okay, you see, a person who the numbers of goals are happening in 85 minutes. 85 minutes. La show no. Kila biya wula show. Obe wula show. 85 minutes. A person who the number of goals. The goals no. Kwata no. It can be 2-1. Kwata. 2-1. It can be 1-1. So what you see? Sana it can be 1-0 Ghana fabako kan no a wodi ahye ho no person no me kire wo say dey bi tie wo so ya boys na ye obi ma ya say no na ma kire wo no boys ya omunya ya akokọ de pe Ghana wo ya besha titi but ya akokọ de no eni kwan say me di to dwa if say in a spiritual realm no you don't have to be disclosing everything that will happen. So what you say? Where who we are see you? And I make sure say your eyes are two. Me so I have many eyes around me. Me chukua wo de sikai peja, you can't pull me down. Wo a wo de nipa no wo de be kuni ho. Nti sunsumu we are see asem na make no. And me so me I know what I'm doing. And enye nne and I must start juma no 2 minutes ye de wo me. And I me sansu me na the great chief Agoloso sino e wo Burkina. So I know whatever I'm doing. You do what is there. I said comments about. Obisi opewa semi pa. I like him pa. God bless him. And so God bless him too. Katia ne say one friend me number Chief, we love you. I also love classmates also do pa. I also love all of them, all my fans. So what you see? They say blacksmith we know. Ni juma no and then no katika ne say obenya juma 41 within Saturday or Sunday. Obenya juma woye e juma be bawo ekopim 41 e juma woye. And just say when your prophecy affirm I mean sure or say you are very powerful and strong. Wo eni so when say obi wo ho a wo fie eni wo ho but just fine no who could propose no say wo be ha na wo be ye we a entime nya no obisi me busa o say born ankasa wo be bo bia na because say wo kan me say born we di ka bo bi dada oh dey be say sunsumu say me I'm not a player no by sunsumu no ankasa wo sha born wa hwe oh na say ball dey because am for so ma hwe na ma kwala afura wo ja we wo si wa hwe na ya tell uhun ne say wo dey narrate say the ball will go but it will be hard and harder because Ghana it will be harder for us but said the omokumo mo ye fita ne edu tuma ya wi say ohun ye di wo mu di shame dia ya wi ne wi ena pressure ne be ba be see so ba la show no e beti akọ mo so say ohun ena killer bia so wula show ena ya fa wi nti na chese boy die ne kwata ebekwa ewie ye Ghana and Egypt na nkunimdie ye besere ebekwa ma ye ba na wo ka say Egypt for no maye bibi e dey no maye oh ma kokko huhum wi ase say wonim say pintimas ase enda hotrasa wo so maye bibi a it will uplift them and I wouldn't say ball we say yanko enima it dependi inti na time bia me kire say the spiritual realm and spiritual we are saying it was say whatever will happen in any kind it was say it happen in sunsun we are say times 1,000 you have to do it much and better before it will happen goodly for you so what you are say fa de be fa but wo mo yiri wo mo ho dia ya fa wi and nkrofo no so
sraka bi wo ho nkofo no omo su sese omo ani abere omo kɔ epomu akwakoye wo omo honom no wo mutimi tuduane ne na cha akfade a ya boye fo mawi we no mama ready messages kakra na yento aso alasa o say wow I have not seen him before but I love him o say ohun oda na so no wo so nyame nhire no Asante Richmond o say correct score line eno no here Sandra Smith o say have never met a spiritual man like you on this earth and I said unim nana eno na meka che se mi we eni wonu su we eni anti hu nana hu ye eni wo mu fie we see owusu o se hu win we di kaya kadada o se Ghana be win Ghana be win obi see Egypt 3 Ghana 1 eno no ebebe wonu no de efu na koma mu obi sa su bisa se hu win eno we di kaya ka o se Ghana be win na score line no na oka se betima ye 2-1 betima ye 1-1 betima ba 1-0 Ghana ye win se no na ma kire o se nkofo no se siraka bi kuta mu aye se wo mu nkotu ento apumu na shark mfa shark so fa dia the end ye ntimi omakoye sarika there be ya kire wo mu dia spiritualists. Okay. Show them some siraka. So the siraka is with them right now. Ekuta omusi. And see omunko high boat. No omunfa nko epumu. No omunko tu siraka no. Ne shark mfa. Omutu tu nsuo nu dia na ofa dia at the end yentim. Ene empacho ye bibi na shark no che se wonfa na eni nko tu baby. Oh, there is just seeing a shark isn't easy. It's not easy. But yet me fresh shark. Me say me ma fresh shark. Na wa ba te say ahasi. Ba wonko ahya wo so. Inti ya na mama we sinki ewo we mu nsuo mu no enye easy o Nelson Nelson or say what should we do to you if Ghana lose? What should yenya wo den se Ghana lose a yenya wo den na we de or the wangasa for say choose your choice for what such a punishment men I am fine punishment go say Ghana anything that day no na me kire o say tie bia me kire o no me tie o pa we can win we can lose okay won tie me yi o see we can win we can lose tie me asema me kire o say nsuo mu say no ye the shark. Yes, woman kofa saraka enkoma shark na shark so enene adia the end no ye say they are able to give it to the shark they will win and if they are not able to give it to the shark you bet to be shark krono onfa neni and no na matter will say I've shown the saraka that when they are going to the pit or they are in the bus they have to get white fowl then they will kill it throw it will be ebe dane ne ho se wo ho baby abekwa akoda bonkum wili no eye dia obi antimi so what ya wo mu wi ase na me kire no but wo mu no wo madidi ame nti wo mu keka we ne ya ti ase na enso so no nti sisi ano wo ka to wo se wa hwe na se ye lucia na se shark no e no by obi so dey choose punishment on what say lusu ayenya wo den no na ma kire say anka if I say that say wo ho me to me no ya de wo me what I'm saying I'm not predicting I'm telling you what inside the spiritual realm it will happen what will happen in physicality say wo ho into what will happen okay into no na ma kire anka me koka say they will lose no more fire asem they will win and I say no na me kire o say nkrofo no mo nja o mo hu sakatu say so ba no my prepare and I say I prepare into sisi ano say message and a life ya ye say Black Star players o mo ni twaso na say ne wo ka so mo fa ko no mo ya akukọ na so mo so shark o say de nkrofo no tie me wo mo timi ku akukọ ne dia nkrofo no mo tina boat no ma say enye players ni na ebekọ ebedane dom asa on besenke asa Kwaku Gideon also tell him tell him to not talk more spiritual person do not talk much tell him to do what he can to for us to pick Ghana to win said the waka ahobrasie mu no nti meboa mu na boa spiritual daughter mpache boa
mo sunsumu dokota ye na ekọ nsuo ase o ene maame wota ne papa wota nyina wo mo ena magi jata nyina de ade nti ekọ sunsumu wiase ya na ene wo mate na table mpuni mpu na ya jeje se ne yepese ese adasama yepese yese na matu ne fu se maame wota don't do that if it's a bunsam kura the demons really exist nipanye nti na ya tutu ne fu na wakase no problem time bia obeba wiase aba be na nanse kura wose anka obema epunsuo aba aba mene Ghana fo na me si de be mempene epunsuo efise wose di omuti oman no they are dead ahead ye kasa kire omo a wo mu ntiri esum aban na wote so no se wo hu ni ti se dondo time bia meka wono no se wo akonya na wote so no the chair isn't good say the demons are with him so anything that he does isn't pending nti wo ka say wo man nsu aba be fa bibia na me ka say no e na etu ni fo say wo na they desisted nti mpaye na kuta biasi wo mpaye na kuta Ghana anya saade a na dokura wonim kalipo no anka wo so jo to dia ne asra dia say anka yewu no it's not easy anka wa na wa ka say say yes titi kwa na ekobubu obi fie ana ne fence wall a ube ho na wote ho ho na say mu nkoto kwa mu ba anka e ba wo fie mu a ube ka say sa ehihye say wo hu nti we are see the pintima sase Black Star they have to work harder more than harder me anka bi ni madam match na eluzu na anka ya fawi wo maso odin o maso odin na mo akọ fufa nkwala fifiti wa na mo ka se o mo ye since that time na ye say kudu sepra so opa ye say without kudus Ghana yentimi na are you no we will do but said ye beya niam mo be fa no it will be harder say no nipa wadware one bomb powder one share spray wo conform a say 1 kilo a sesi a wo be hu se na wa moto mu nyina na asema ba ho ba wo sure splash ni we no then it will be keeping you fresh and fresher that's how it is akwesi ampofo o say choose ba koma no se na wo keka se be yetu ana sese no ndo pese wo no na me kire se ye draw akase draw ye win akase win sese no tie me hungumu wiase na me ka na sese no for example makasi for example makase a win na sese no nkrofo no the siraka that I saw they are going to give it to the shark say ne abrante ba ko Gideon ho ahwan say ye bibi fa ho won no na me say say o kasa bebre nti wo de ye no say we na enye kasa bebre o ye pesi say ne ye be wi ne ba tie me sunsun wiase laws na me kire o say me no am a messenger to mpanyinfo say what you say me ko ka bibi from what they showed me awon betwe maso into whatever happened no ana the man who be I have to tell you people say what you say nkrofo no mutimi de siraka ne ma shark ne dia asemaba but yeah siraka ne wo kan no mu dia ana hotel room no going to the pitch na when they do that no when they are going to give the siraka to the shark no the ship will sing it will somersault e be dane wo mo nkunim dia dane ye dia obese Ghana ensemo koso ya minhia no e wo kroi matuni nkwadam masacha ni 20 years ka kire no utimi che na se nyame se wo bodi pa se ni suban ni nseso unye nyame na wo ba be nyame mpaye eno no na egavin da bi tie me tie o hunhu wiase mu me di 20 years aka ni mfie hu me kwa me nyanyankomade na masere twedi ampo na odi nkwa na no bi aka ho na wankasa wonim di obedi me I know the word me do 310 years 310 years. Asana abetona na no. I was say me changing lives. How I've changed lives. I was say me call far and far. I was say me be in 1840. Me say we move from HIV. Inti they say na manya to say 500. Me call match. Nipa yare how we kwadan that problem. I was say nkrofo tu kwan kwa abotire. You have to help them. Say oh. The ni titi I was say me kum me kwati. E was say me kum be ma no kwati de oba no su ye we e was say me born from say wo ho nti say me nyi ye we I don't have to die
Obi say Ghana can never win any game in this tournament. So, one so no, why he so say no na match we say. So we are see asem na e ka. Okay, say bobia ye win. They first match you lose. They be it's not that. Say no, the players no they will be wild like Jata, like lions. But when they do their homework and the striker that I showed, you know, we ma fa wi. But cap ne the omo de beba na ebe ye din, they can never bring it. But they will go far and far. Okay. We know John Mensah or say hi, you are good. We are very good. Mama ne 10 years or so. Send your age, the other mama saying. Oh dear, I will give you 50. Right. Hey, amen. Oh, my dear Bobby. Ayaho, Yamia Yen. Amen. Yamano Mujesino because me who some for break as a fat Jessie. If we must say, yes, share white Jessia. Yeah, Yanko baby. That is a red. Obia ni star ni elementa to say for example within the sea one we star is different from mine, is different from the cameraman. Obia ni star ni lag obi wo hokra ntiana wo be hu say ball ana bibia, it depends on the day bia enne na ye obia woda eni kwan say wo shata de fita na muso mudi fita ahye no nti problems calamities will come wo be hu na wo bo ampan woni keeper share na wa bo say enkoti kubi na ball no it will rise to somewhere into obia ne krada india na me kire say aswodin na Ghana fo no enti no omo no omo aswodin e na bebere so yan atwom enya sa de ball we anka ya share wi case close omo start ya ye beye yankomade na omo afa but nkrofo na omo akwakofa they want to show us that yes spiritualist na e wo Ghana no ye nim what we are doing and yeso na ekuta Ghana wanya sa de anka ma me watakra odin suo amnum Ghana nyina anka obi ewu vampire no na ekuta Ghana esan kuta wiase for everything to happen na ye empire kura no ntia na economy we hardship na ba anka ya empire dia anka ebe se data no we be chi ni nuanom no we be nkofo be start ya no moja. Okay wo hwe ye jesi na moja he na to mi wom ba ko no eno na to mi wom ba fita no se jesus no kokko no en na to mi wom eno no a danger nti it shows that I say moja bibia so a eye kokko bia wo sa ma shata de kokko eni tuntum meni abele no se wo hu kokko no de no spirit wo mu chen fita no se fita no mu eni kan fo mbe ka sa adoye is harmony there be fita nye harmony wo mati wo ma tofom se wo hu fita no wo mu sha it doesn't bring progress na say fita no wo bad impact wo yeso am it doesn't bring by say you are the fita bia de ankeye economy blue gra enimu we mfaso wo chen fita blue say wo say wo no any kind for there you just say what ade I was say musi say wo but me chief Agoloso sunsumu dakuta de ma hu no what should be given to the Kaiser should be given ntia na ye juma na ye no honhum wiase ye yi mu wo ba opanyi this you want us to do this for you shebo no kutagba ba hwehwe na anagina so wanya na ya bo fom ye be peja wo be ko ntia na makwala no hu se o munyina wo mo power oba fom hu se me ba obofo ne power oba fom hu se tese controversy won tete ne nka hu opambo wono so sa hu se wa divert sebe wo kasa na wa kasa oba si ne se ne nyina ne no ne mmrase ye no hu obi nim obesu ye ne se hu na de etuo di ase ne so hu se wo se he did mistakes ba ne ba hwehwe na me jefiri ne nsem no na me ka che se wo downfall da do no hu se wo nyinya asem ne hu hyehye no semoku so na ndo bi ni me ba fom baby anya mi wo bidi ye wo beji ye no se one day principles na chi ba se no watu bofo aba se o mo be kasa nkire me ndi se no me mana page me mana agidin asa page a chen osofo bia wo Ghana sa o de yankwa enim obi se opeso wo hu nipa crowd be she Ghana go e di amaye players no why ne be she go e di amagana Ghana fo wo your player no obi a wo go ende obi a wo go enka so obi tie me hunhum wiase e no na me kire wo se tie me hunhum wiase hwe ade agbanegbade apie no man kan kire wo abat obi a wo go ba nye obi a na be she
So obia wo pitch no so 11 players. Yeah, obia wo go. Omote. Ba obi de ye 16, obi de ye mienu, obi de ye miensa. Ye ka ene. Obia wo go. Obia wo go. Obia wo go. Say be 11. Tie me. Asem na make an wo ntie. Me kire se obia wo go no but enye obia na be hye say ka se yen ka se success e wo so say once o yan to anamo how can it happen? How can it comes to you? You have to pray. E wo say wo ye nyankomade e ni sunsumu wiase ade ansa na baby papa no atimi aba wonsem no makwa akofa alata fo se o mumbebo mpa ye ma blaster na alata ni wo we duro paracetamol nkura they don't have ye pese na se ne nipa ne bisa ne wo ya no de boba akudi so se be 2 goals be pim so de bo player ba ko be shego e famaye se no kudus no se obebu bi kudus be bobi kudus jire mbandan Kudus go on a nine. Go on a nine. And I use go on a nine. And a Jordan I you be go. I use yes wahojo. Why dear? Wahojo. Why loose? Why lose dear? Or on to me she. Dabi. Somewhere any kind for one I used to say. Mono new home when you. Okay. And whatever will happen, it has to occur in spiritual and before it will come to physicality. You have to see that. Kudus and Jordan are you. They have goals. And the omunan obia wo go say e kasa no e be san aba na masan ka kire du obesan hye biom. Oh okay. Abase ba akose me bisa o say me country o ko enye say me bisa o me country o say Ghana ye hye yellow jersey and black shirt ye de cap ne beba ono ne de no o say on country me nim say o black jersey wo ho o say yellow ne black titi no na ya hye o say ne ba kokon no enu de na Ojawom kokono is too spiritual. In spiritual we are ade koko ti say na nipa moja say esa aboa moja say wo hu nti kokono de the tax na away kire no is too much and fabulous. Nti jesi no ene yenhye kokko anka yenhye kokko ko ya de asesi a metima kire o say obi a be hye go a wo park no so obi a ni go no it will come to reality. But yan she kokko no de nipa tu na mede o mo de atudwa Ivy Stone was see a network near very bad we no dani baby a will be a measure so better to be na say aye kama e de amaye ebe yi banegwa ye be san soma no e wo network na say network ni mu no so bibia sunsumu bia na network no so na na there be say nipa huma suma ene tumi a mede wo mobile ne the network will go slow. Adia mede buy is marvelous and too bigger. So what you say? Indiana obi se won need to my bia to sumayana sumay rada sumay bia ndi we what one for video and I one bra life na me born from sesi a me man ni mfra na me nkire wo say me ni otumi enye se me kanfo me ho me nkanfo me ho sumay makoma ko se na edi we chi 1500 e no mo wo fie die mo bo fie ba wo ho wiase. So omuka so omu ba de mo hade ya say so ba omu wo inside spirituality say wo hu chief na wo ne ne kasa na me tumi no ye de wo me man kwa nkope nti akonfo ba me ho malams ba me ho asofo ba me ho politicians ba me ho asofofuo police paying soldiers migration obia di ohia honhum ade ade gbani bada wo manti dam ya botuo na wi Obi bisa se match ne ye time baby no 8 p.m. Nti montana ho se ne ye papa. Stay tuned. No obi am focus. Okay. Ye pie ya sesi a mema nkwala na aye de wo se omoye bia. Me so me de metumi ene me powers better amochi. Se what you say? Sisi ade eden ya nkunimdie nde ye dia. Nkunimdie be ba. Line no ne asem ne so na ye pese ende obeka ansa ya. Omutimi to eduane ne ma shark ne dia forget it wo mbefa na mpese nka onye bibi wo sunsun se na ma kire se ye beye ye dia beye ba se ne shark no wo nsuo mu se ye no ye ntimi ampie fast ampe nkukọ na anya mma wo dia ana o madofu 8 ya nipa no won pe akukọ ne fia na wonye se me dedicate to the black star wo twa ya won to no akukọ no be huhu obeba be right nkunimdie no is ours. Asemo bisa say Captain Band no. Yembo red and I say green. Die bobo bia eno no enhu hia. Honhum wiase de foul no eno ne hia. Eno ne hia.
Wo man sha atade akura na epe akokọ na de win. Enu no ne hia. Sasra aka no. Ye man Ghana. Ye do ye man se na ebe ya ye boboa. Ye nyina ye sole emema hodo omafo de omafutu we imposi se ma ye nyina ye de ho agim bobo no because sene o my country no ekono anodin. Ha. We know ye pese won fa final ways in front of but score line e die ye pese wo ka na say ye be sorry so ani sorry because any amount for bebre na e wo comment na say omu nyina ebisa score line o say tie me homo wi ase me no de gba prescribe me so say this when I say me see a bit more about 1-1 a bit more about say 1-0 2-1 nyina e wo ho but it depends what they will do inside the spiritual realm for everything to come goodly. So what you say na obi aso fa ne mpaibo na de wo hwe bia na de wo tie bia wono so betimi akoma akokọ no na wa ye no obi ankopa akokọ fita Mukumu dia the go so na it will come sesi wo mukunkum nkokọ ne na eduru 5 nkrofo a wo ofie ne ye boy ya 2 minutes go so mi ensa na beba wo mutimi kum nkokọ no na eduru 5 ana ababa within 2 minutes go beba goes ebeba spiritual doctor sunsumu doctor wakasa bebre na minia bema baako ye freni duabo otai bubo dua pa o se wona die o pesa wonka enchire ye see start here player be na be twitwa no how many cards the red card yellow card green card ni nyina sai na be piepie mu o pesa o die no to na sai no enkwala agoro kra se wo hu eno no se cars se we o ni nyina wi ni no eno ne hia se what you see eno no ne hia okay enye de oba ha no duabo no ena wo bobo dua by heart do wono so wa e ti se dondo tam bia kwalekwale abotre enye oba de ha no ena obobo dua wo yesi enti wono de ja na asem na yanka nkrofu asem a they will help us to pick so what you see usi duabo ti se de dondo na wo tam bia se ne tini mfimfi ne ewimpie enti tam bia na wa ye ne sakora say apple. Say let's focus on how we manage to win. And no le hia. Wono no say nsem na wo bisa na wo say wo pe akoko fita na okum na ode ta ne ma yechi. Enye cars a ebepie mu enye wi. Enye de ebepie. The self effort Kaiser. Let's give it to Kaiser. Okay. Inti sisi a obi a wo ne fie bia enkopa akoko fita. No. The goal so it will pick ebe basoro. Wano su nyame nhira no wherever he is duabo no me huhu ne videos oya de onbo ne homoden no onsan hupi efise on hupi me en fana asem on hupi but final words for to na yen sorry the final words is everybody should be vigilant. Here is Ghana wuti fa kwa wuti wade so say the Black Stars epe win no wo so e wo say wo sorry Sana wa brabo, you have to wake up, keep on moving, keep on going. No matter where it is, you reach the final destination you want to reach in life. Black Star, yedomu. Ena yeso, yebe sedie, yebe yebia, na yedi atamochi, na motimi awini akomoni. But kapa ni diye, mudi beba fiye diye, yebe yedi. Say wo and the beyedin abrante kwaku gijole ne final message ababe to so no de hu se go ba ko e wo kudus nanu tane o ka se go se ne dos bebre wo players nanu no on de o say on de hu se kudus be she ba ko on ne ya adwen ne ya adwen say ntia na me kire o say obi wo ho a e bi a vision bi ba ne tira wo mu fie suman bi ana ya kwakwaji bibi e de ta wo mo echi nti e ba na komamu ana e ba na adwumu a it will happen that say wo hu nti wo wi ase de na anaju ade enti a ye da ye tu ye pono mu wanti wodi agora ye bebo wo fom nti you have to protect your life wo busu your property so that abonifo enhihye plotting bi emfa ndi wonya so you people have to wake up, be vigilant, keep on going no matter what it is it will come to pass when you keep on going but when you give up it will never ever come. Ivy Stone. See,
the team is now called White Stars, not Black Stars. Fanboys in Kwa. No, so send it DNA. Hey, be where I want so when you say, Nipa will come for New Year, bear my be a gay. When you say, we'll go why they are gays. Oba. Huh? Why Oba? But why a bear my dear, Nipa will come for bear my be a gay. And now Oba, no, I can say Oba when you want for a lesbian. No, dear. Okay, we made our baby spiritual doctor. Sunsumu doctor. We can a spiritual and a spiritual any sunsum ne brofo and a penisa. There be nipa be a wo sunsum. Wo sunsum te say no wo gina ha wo be wu se wo sunsum e wa ha. Ba honhom wi ase no eno na ye jeje. Okay, sunsum doctor. Me da se baby se wa da je. Bagahuta bahuba jinne basa. Ramli o mino pa kabacha mo be fa wai. Okay. Kabacha. Ebusia for ade na jeta. Ene ya hwehwe nkomo bebre efa Ghana ene Egypt match ne ho we no ye papa yi ede ni nyina ato drop wa gentry no efa to honum hada sai all media Ghana TV ohima adepa ene midi ya sorry so